tureba ngo akashemere kuba nagumiza mwayine y'emyaka endijo mingi kabanda baferira bicenda arigana ntuteka nk'abantu so tusumire kushaba mukama sasire ntuteka nkachi nk'abantu tuteka nk'abantu iwe no barebaro oteka nkuru nangwa habireho kiri nari hari ibintu bimwe bikubaho bukakushobera haro kimwe bintu binarebere cya teganise kandi konkankanye teka ko muntu wishe mwe kaganzi yakanaza ku celebrating emyaka 5 yo ubushwero burkwera konko mukazi we yafana habura yo weekend mwe nari biri ikerinke hati kuwano teka ko muntu hone mazima urahanga kibazara takabandize bakabanza bakacelebratinga emyaka yabo 5 dera kamutwara hati tontubaranka ki nk'abantu konkarhanga ebyebaro nebindi ngenyerizo batwija kubamwe nimwe twagira ngo katugende kare tubarebe tumurize France turebe abanyankore tubarebe banywane bitu dini yagira ati okurira yaenda riri yaenda sunaenda nindira na okunda ajiro kuranga okora njire kuona nabwecho twija kubana e France okushaba hamwe nawe okumbukwataho itweto abafumbira n'abacega bine kigambo cyo kwato mugongo ati ni ikigambo cyo ni chikwata wano hinjira nibagira ngo kwato mugongo hinjire kwato mugongo ohinjire omushikina rumuhara omuhinjire ngena atira kwata hari France ngongo kugira ngo tumukwato mugongo ariko mushira gende kwato mugongo e France kwato mugongo bantu mwe bambarara badini Bishop William Magambo ni mwe bande ba Archdeacon nabandi ba Canonists abarya mu kwato mugongo wa France ngo ahirizo rugira ki urugendo rwa rugenzire bija ku rugamba baba tungiye temba kumwana bija ku rugamba urugamba rw'ensiki urugamba rw'ogoro nkakoraho nawo mukono tuya staff na mugambira kato University ya mkono etakabireho ntitubyo Bishop taka kweli mkono kwenda kuitwa enjara mkono ako mbirembero bya nini umushara gwitu kaba kurya hansi akabayirize kushomaje icyo twatusomere konka barwana urugamba rutagira senti France na jogi timu kwa miango mu mkono aito abiri turi ngaro ka portion of land akachweka kita kakota rahinjiro twainga muhogo twaingerta kuri kato yananga right wa bintingo muri ntaho kwenda kwitonza raro muntu omwe timwe na kumgambizi abantu bamanya na nemshara yabe problemu konka twaheza tari umuntu watorokire twaguma murimo twayimerejara ukusiyo twahindura koleji twagenda mu university abasigireyo bakatunga sente nyenyo mu university konki twatwarijeyo
twakatushomesa subject ye ekaberi sociology, communication and homiletics. Kimwe kitali nyeba. Communication akatushomesa yatugira ngo communication means you send a message to a recipient. The recipient receives a message and returns it to the sender. Then you will have completed the circuit of communication. Your communication here at Shomis. Ngukoko kokuja atabantu binjo mwene bateka ngo na communicating. Hato mshija kibaye no mukazuwe amtonga samgambere mugambo. Tokere wakojeje. Na mugambera. Ya kugaruka muki.